21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе биноҳои нави Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собитро мавриди истифода қарор доданд. биноҳои нави Донишкадаи Исломии Тоҷикистон бо маблағгузорӣ аз фонди захиравии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии соҳибкорони саховатпешаи кишвар мутобиқ бо анъанаҳои меъморию фарҳангии таи ҳазорсолаҳо шакл гирифтаи миллати тамаддунофари тоҷик бо тарҳи басо зебову дилкаш бунёд ёфта, яке аз марказҳои муҳими илмӣ, таҳқиқотӣ ва таълимии кишвар ба ҳисоб меравад. биноҳои тозабунёд дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ қомат афрохта барои 2500 донишҷӯ пешбинӣ гардидааст. имрӯз дар маркази шаҳри Душанбе як бинои бисёр боҳашамату бошукӯҳ Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид. Шахсан миннатдории худро ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки барои мо устодон чунин як ғамхории бениҳоят калон зоҳир намуданд. Бо ифтитоҳи як бинои замонавӣ мо кӯшиш мекунем, ки насли наврасро дар роҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намоем. иншоот дар майдони зиёда аз 2 гектар қомат афрохта аз 7 бинои 6 ва 8 ошиёна иборат аст. масоҳати биноҳо 46816 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 оғоз гардида бо риояи талаботи муосири соҳавӣ ва ороиши зебои тоҷикӣ анҷом ёфтааст. дар иншоот маҷлисгоҳ бо 513 ҷойи нишаст, 90 синфхона, утоқи корӣ ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ ҷойгир аст. ҳуҷраҳои корию дарсӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти насли нави соҳавӣ муҷаҳҳаз буда дорои шароити зарурӣ барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки дар рушди маориф ва илм сиёсати давлатӣ ҳамеша авлавият дошта, ҳукумати кишвар тамоми имконотро барои таҳкими пояҳои маърифат, баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди нерӯи зеҳнии ҷавонон сафарбар месозад. бо эҳтироми хос ва самимият мо омӯзгорон ҷиҳати ба истифода дода шудани бинои нави таълимии Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамзамон ба раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори миннатдорӣ менамоем. мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки бо истифода аз чунин шароити замонавӣ барои дар روحیه وطنپرستی و خودشناسی تربیت نمودن دانشجویان سهمی مؤثر می‌گذاریم. بنای نوی تعلیمی بار دیگر توجهی به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به ساحه معارف نشان می‌دهد. بنای نوی تعلیمی برای بلند برداشتن معرفت‌ناکی دانشجویان و برای پیشبرد کارهای علمی آموزگاران می‌تواند نقش کلیدی بازد. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо осорхонаи мукаммал ва дорои аҳамияти илмӣ фарҳангии Донишкадаи Исломии Тоҷикистон шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар осорхона таърихи ғании ислом дар сарзамини тоҷикон нақши илмии устодону олимони бузурги миллати тоҷик ва саҳми онҳо дар рушди тамаддуни исломӣ ба таври шоиста муаррифӣ мегардад. дар осорхона нусхаҳои нодири дастнависҳо, китобҳои таърихӣ ва осори хаттии олимони машҳури тоҷик ба намоиш гузошта шуданд. фонди осорхона инчунин дорои ашёву ёдгориҳои таърихиест, ки аз осори меъморӣ ва фарҳанги мусулмонии тоҷикон шаҳодат медиҳанд. дар ин миён нусхаҳои нодири Қуръони Карим, сангнавиштаҳо, лавҳаҳои хаттотӣ ва ашёи дигари таърихӣ ҷой дода шуданд. бахши дигари осорхона ба нақши ҷумҳурии Тоҷикистон дар эҳёи арзишҳои миллӣ ва мусулмонӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бахшида шуда, тавассути аксҳо, ҳуҷҷатҳо ва маводи расмӣ фаъолияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатро дар эҳё ва тарғиби мероси фарҳанги ниёгони пуршарафамон
انعکاس میکند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ذکر نمودند که تشکیل چنین آثارخانه در زمینه دانشکده اسلامی تاجیکستان برای محصلان و محققان امکانیت فراهم می‌آورد تا با تاریخ اسلام در سرزمین ما شخصیت‌های برجسته و آثار علمی فرهنگی آشنا گردند. کتاب‌ها و اثرهایی که در اساس پیروی مذهب ابو حنیفه در دوران صاحب استقلالی به نشر رسیدند و اینچنین یک عده اثرهایی که سال 2010 با دستگیری مالیوی به واسطه پیشوای معظم ملت تحت نام سلسله آثار اسلامی چاپ گردیده است گذاشته شده است و در یک گوشه دیگر نمونه قرآن هایی که با خط هم به طریق دستنویس و هم به طریق چاپ سنگین گذاشته شده است و اینچنین نمونه آن قرآن که با دستگیری به واسطه پیشوای ملت به زبان تاجیکی ترجمه شده بود گذاشته شده است و باید قید کرد که آثارخانه خود افاده کننده میراث نیاگان، میراث آن کارنامه هایی که فرزندان این ملت کردند می باشد و مقصد از این تأسیس آثارخانه به نسل نورس، مخصوصا به دانشجویان و مهمانانی که تشریف میارند به شهر زیبای دوشنبه از آن عبارت است که باز یک بار دیگر ما توانیم که آن دستاوردهای نیاکان ما که پیش از همه تکیه به علم و دانش داشتند، تکیه به ایجاد اثرها داشتند، تأثیری بی‌واسطه خودشان را در تمدن هم اسلامی و هم دیگر تمدن‌های جهانی گذاشته‌اند نشان دهیم که هر یک جوان باید آگاه باشد که ما آن میراثبر یک ملت هستیم که صاحب تمدن، صاحب فرهنگ و صاحب اندیشه بودند. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در آشیانه‌های بالای دانشکده کتابخانه الکترونی، تالار تستی، تالار ورزشی با 168 جای نشست و 2 حجره طبی جای داده شدند. نقطه طبی امکان دارد که در یک وقت به 300 کس خدمت طبی رساند. در دانشکده همزمان خوابگاه برای 520 دانشجو آماده شده است. صحن و اطراف بینای دانشکده اسلامی تاجیکستان در مساحت 6560 متر مربع منفرش گردیده همچنین آباد و سبزکاری شده است. شرایط و امکانیت‌های فراهم شده در دانشکده اسلامی تاجیکستان منبعد همچون پایگاه مهم علمی و تعلیمی و تجربوی و عملی برای فن‌های گوناگون استفاده برده شده به افزون نمودن دانش‌های دینی و دنیوی دانشجویان مساعدت می‌نماید. ضمن بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارها بهای بلند داده با مسئولین برای آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و جلب آنها به علم آموزی، تحقیقات علمی و پاس داشتن ارزش‌های والای ملی دستور و توصیه‌ها دادند.